Ki khubor ka bate si TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8,000 pusau. Net foodish. Ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop ying jongpi. Mawryngkneng Sports Club Kelong kekin hun banyak rakyat ke nam Lahduh hak limpung ilak kai third division belepenya de Shillong Sports Association hadim kelalaun penlim ya ke umpling Sports Club dalai argol hak ilak kai final ke belong hapulu hak atri urisau arajar pausau hak jinya kun hak kelas tem ke Mawryngkneng kelayo ban penki ningkong ya kajar lingbau kampla dekar hak minute ke belai puar Hadim la beteng ya jinya kun hak kelamin Mawryngkneng kelayo ban tap sia gol ke baat lingbau ban kier minsong hak minute ke basa pohon riu bakani kelanang pens kem shu ke jing job dak bayo tap sia gol balai lingbau me ban well khasati hak minute ke ban riu pau hapering ke jinya ksat ke kenhu nya lek kai jong umpling kelayo ban pen pai ya ke shigol lingbau me ban ket don nong kenri hak minute ke banyo puar bat hading keni kelayo pat ban tap sia gol ke baat lingbau lari kupar karena yor hak minute ke prapusau Kini ke lagi kin hul mentai kelayo ban kiu kerdan cek second division hak bakin sayo ban mi madan hak sama yelek kai ke bansawan.
support mewakili the team. Team manager, coach, officer of Mawryngkneng also please join with your teammates to receive the individual medal. Merbol jersey number 10 of Mawryngkneng. Lagarpad ya kapten jangka Mawryngkneng konsideran star nomor 4 sa Ginos Fortuna. Haji Shah nila di man kita lightly